Yes kabisa nizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba CBRS Studio Sport muri aka kanya noneho bazaniye breaking news. Izi breaking news noneho turazihera ni kipe ya FC Barcelona iri gushaka rutahizamu w'ikipe ya Liverpool ukina ku mpande bita Luis Diaz. Gusa mbere yuko njya no mu zindi breaking news banze mbugire inkuru y'akabaro uwo bita Stanley Nwabali umunyezamu w'ikipe ya Nigeria ndetse na Chippa United yamaze kuba atangaza ku rubuga rwe rwa Twitter ko mama we yamaze kwitaba Imana, nyamara harashize ukwezi papa we nawe yitabye Imana. Byose turaje tubigarukaho mu kanya gatoya cyane kabisa. Uwo bita Alphonso Davies muri Real Madrid bimeze bite? Breaking news: Manchester United yagiye mu biganiro n'uwo bita Victor Gyökeres wa Sporting Lisbon. Ikipe ya Southampton yatangiye ibiganiro na Manchester United byo gutizwa uwo bita Marcus Rashford. Nibigenda neza Marcus Rashford mushobora kuzamubona mu ikipe ya Southampton. Iyi kipe y'abatagatifu, ikipe Brighton yamaze gutangaza ko umukino bafitanye n'ikipe ya Arsenal, umusore wabaguze ku itariki ya 1 z'ukwa 2025 atazagaragara. Uwo musore ninde? Twiyuze cyane mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Tottenham iri tayari kujya muri AS Milan kuzana umusenta back. Uwo musenta back azabaje gukina no bita Radu Dragusin. Uwo musenta back se ninde? Jonathan David arerekeza muri ekipe. Uyu musore ikipe yarire wigaragaje muri forma cyashya ya UEFA Champions League atsinda amakipe agiye atandukanye harimo Atletico Madrid, Real Madrid ndetse n'ikipe ya Juventus. Ese byo bimeze bite? Uwo bita Casemiro, Victor Lindelof, Christian Eriksen na Anthony barerekeza hehe ko bagomba gusohoka mu ikipe ya Manchester United? Muri Fulham ikipe ya Marseille irashakamo umusore. Uwo musore ese ninde? Byose ugiye kubyumva mu kanya gatoya cyane. Manchester United hari ikigo kishoramo amafaranga, ariko nikomeze kwitwara nabi izahagarika gushoramo amafaranga. Iki kigo ese ni ikihe? Kandi ni ikigo gikomeye cyane. Byose uraza kuba ubimenya. Ikipe ya Brighton yiteguye kongera amasezerano abasore bayo babiri kandi inashaka n'undi musore. Ese ibi byose bimeze bite? Uwo musore igomba kumukura mu ikipe ya Rayo Vallecano. Ese byo bimeze bite? Ikipe ya Brighton umusore ni uwuhe? Turasoreza mu ikipe ya Aston Villa iri mu biganiro n'ikipe ya Borussia Dortmund ku musore wabo. Ese umusore ninde? Byose nibyo ugiye kuba wumva. Yes, wowe ukurikiye CBRS Studio Sport. Reka rero twanzike n'inkuru yacu ya mbere, ariko mbere yuko nanzika nkubwira ngo gukora subscribe ndetse na share na like ku biganiro tugenda tuguhereza ni ingenzi cyane, kuko bituma ibiganiro byacu ugenda ubikurikirana neza cyane gatanu kuri gatanu. Kandi na comment yawe irakenewe kugira ngo tubashe kuba dukurikiza ibyo abakunzi bacu bifuza. Twanzike n'inkuru rero y'akababaro uwo bita Stanley Nwabali wamaze gutangaza yuko umubyeyi we yitabye Imana abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter. Uyu munyezamu ikipe ya Nigeria ndetse n'ikipe ya Chippa United yamaze gutangaza yuko mama we yitabye Imana, nyamara harashize ukwezi kumwe papa we nawe yitabye Imana. Papa we rero yitwaga Chief God's Power Onyeka, yitabye Imana mu kwezi kwa 11, ariko uyu musore witwa Stanley Nwabali yari yamaze gutangaza yuko umwaka wa 2025 ugomba kuzamubera mwiza kurusha wa 2024. Gusa intangiriro yawo itangiye agira ibyago byo gupfusha mama we. Tunamwihanganisha abasportif muri rusange, twihanganisha Stanley Nwabali w'ikipe y'igihugu ya Nigeria, tumubwira ngo akomere kandi agomba guca muri mwaka wa 2025 ameze neza cyane kabisa, nubwo hari ibyago byamwitambitse, gusa Imana imuri iruhande. Dukomereje mu ikipe ya FC Barcelona barifuza Luis Diaz. Uyu seme baba rero w'ikipe ya Liverpool, nyamara aracyafite amasezerano mu ikipe ya Liverpool. Luis Diaz nano aramutse agiye muri FC Barcelona byaba ari byiza ko FC Barcelona ko yabiri kubaka squad ikomeye cyane, ariko se uyu musore Luis Diaz ikipe ya Liverpool irabasha kuba yamurekura? Reka turebe ese Laporta cyangwa se Hans Flick wifuza Luis Diaz. Ibiganiro biraza kuba bigenda neza, nta wamenya byose. Aho gutegereza tukareba iyi transfer tuzagenda tubibwira gatanu kuri gatanu, turi kuyikurikirana neza cyane, tuzayiva imuzi n'umuzingo. Uwo bita Mikel Arteta arashaka kumanura intwaro enye muri iyi transfer
window. Uwo bita Mikel Arteta rero mu mwitege muri iyi transfer window. Ese azamanura abahe, bizaba bimeze bite? Byose nibyo gutegereza tukareba, byose tugenda tubibabwira mu makuru yacu ataha. Rodrigo Hernandez Cascante yasubije uwo bita Cristiano Ronaldo. Ese yamusubije iki? Uwo bita rero Cristiano Ronaldo yatangaje ko uwo bita Rodrigo Hernandez Cascante atarakwiriye iriya Ballon d'Or, ahubwo Ballon d'Or yari kwiriye guhabwa uwo bita Vinicius Junior uriya munyabrazil ko yatwaye UEFA Champions League. Gusa uwo bita Rodrigo Cascante Hernandez yamaze gusubiza uwo bita Cristiano Ronaldo amubwira ngo ese nawe uzi iyi Ballon d'Or, nawe uzi uko bayitwara, nawe uzi ibyo bagendera kugira ngo bayitware, ni wowe uri kunshidikanya kugira ngo bamira Ballon d'Or? Urumva rero ko yamusubije asa nkaho amubaza niba ese ibigendanye na Ballon d'Or niba atabizi, kandi koko Rodrigo Hernandez Cascante yamaze gutangaza yuko uwo bita Ronaldo rwose abizi kurusha uwari we wese. Ese bimeze bite? Ubwo urumva ko uwo bita Rodrigo Hernandez Cascante yamaze kubasubiza uwo bita Cristiano Ronaldo washidikanyaga kuba baramuhaye Ballon d'Or, ahubwo wavuga ko yari kwiriye uwo bita Vinicius Junior. Alphonso Davies muri Real Madrid. Alphonso Davies rero ari mu gihe cye cya nyuma cyo gusoza amasezerano mu ikipe ya Bayern Dominique. Ikipe ya Real Madrid niyo ya mbere yamaze kuba iterayo amatako ishaka uyu musore witwa Alphonso Davies. Gusa n'ikipe ya Manchester United iramushaka cyane. Ese bizaba bigenda bite hagati y'i transfer y'uyu muhungu? Real Madrid ni Man United zamwegukana, byose nibyo tuzagenda tubabwira mu makuru yacu ataha. Bamwita Marcus Rashford. Ikipe ya Southampton yamaze kuba igera kwa Man United ihakomanga ishaka intizanyo ya Marcus Rashford. Ese Southampton barayemerera ihabwe Marcus Rashford? Biramutse bigenze neza nuko muri iyi retour ya Premier League twabona Marcus Rashford mu ikipe ya Southampton, dore ko muri Manchester United byo byanze neza aneza. Ikipe ya Brighton yamaze gutangaza ko umukino bafitanye n'ikipe ya Arsenal ku munsi wo ku gatandatu muri Championnat Premier League hatazagaragaramo umusore baguze ku tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 ni kuri bonane kabisa. Uyu musore bamwita Diego Gomez. Uyu musore rero ntago azagaragara kuri uwo mukino bafitanye n'ikipe ya Arsenal. Twese cyane ka twigira muri Tottenham Hotspur. Tottenham itayari kujya muri AS Milan kuzanayo umusore witwa Fikayo Tomori, uyu mu center back ukina mu team defense. Biteguye rero kuba bamuzana akaza gukinana n'uwo bita Radu Dragusin. Ese AS Milan iremera iyi bid cyangwa se iyi deal iraza gucamo neza cyane kugira ngo Tottenham Hotspur ibe yibitseho umu center back wundi witwa Fikayo Tomori imukuye muri AC Milan. Byose rero nibikunda ni muri transferi mu makuru ya cata tugenda tubagezaho gatanu kuri agatano. Ariko ikipe ya Tottenham tarayivamo irashaka muri Atletico Madrid umusore bita Kuno Garaga. Uyu Kuno Garaga se arerekeza muri ikipe ya Tottenham Hotspur. SABD Tottenham Hotspur kwamaze gukomanga muri Atletico Madrid, ariko ntago baravugana igiciro bari mu biganiro bibanza. Iyi transfer nayo tukazakomeza kwigezaho mu makuru ya cata turi kwibakurikirana gatanu kuri gatanu. Ese uyu munyakoreya y'epfo we witwa Miheiko Yank ese we azinjira muri ikipe ya Tottenham Hotspur cyangwa? Byose nibyo tuzagenda tubabwira makuru yacu ataha. Jonathan David w'ikipe ya Lille ashobora kwerekeza mu ikipe ya Liverpool, akaza kwiyongera rero ku mwataka bafite aribo Darwin Nunez ndetse n'abandi bagiye batandukanye kabisa. Uyu rero bita Jonathan David wo muri Lille murabizi ko yeguje ama equipe agiye atandukanye kabisa, ko yagiye yitwara neza muri iyi foroma cyashya UEFA Champions League. Uwo bita Jonathan David yagetse n'amakipe agiye atandukanye arimo Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, byose rwose yagiye abitwaraho neza cyane, ariko ikipe Liverpool ikaba ariyo kwisonga ishaka uyu musore. Uwo bita Casemiro, Victor Lindelof, Christian Eriksen and Anthony bose barasohoka mu ikipe ya Man United. Barerekeza hehe? Bamwe barerekeza muri Saudi Arabia muri Saudi Pro League bajye kwitwara neza, ariko Anthony we ama equipe menshi agenda komanga ashaka kuba yamutira amwe ndetse ashaka no kuba yamugura. Ese bizaba bigenda bite? Abasore bazaba berekeza hehe? Byose tuzaba tubabwira makuru yacu ataha. Muri Fulham ikipe ya Marseille yo mu gihugu cy'Ubufaransa irashaka mo umusore witwa Andreas Pereira.
ese Andreas Pereira kuri miliyoni 20 niyo bari kumutangaho, ariko mu kwezi kwa karindwi ubwo ni muri sama. Ese ikipe ya Fulham iremera aya mafaranga miliyoni 20 z'amayero kugira ngo itange uyu musore ta Andreas Pereira ajye kuba yagira ibyo akora mu ikipe ya Marseille mu gihugu cy'ubu Faransa. Ikipe ya Manchester United hari ikigo gikomeye kishora amafaranga gishobora kuza guhagarika gushoramo amafaranga bitewe nuko iri kwitwara nabi. Icyo kigo ni iki rero? Ni Adidas. Adidas rero ishobora guhagarika miliyoni 900 baterekaga muri Man United kubera kwitwara nabi cyane. Ikipe ya Brighton iteguye kongera amasezerano n'abasore babiri. Abasore rero ni bande? Ni Tariq Lamptey ndetse no bita Joel Vertonghen. Abantu rero abakinnyi bashobora kuza kongerwa amasezerano dore ko bazanayasoza muri isama ni mu kwezi kwa karindwi. Gusa ikipe ya Brighton yiteguye kuba yabongera amasezerano. Gusa Brighton inashaka right back rwose witwa Andre Ratiu, umusore rwose ukinira ikipe ya Rayo Vallecano. Ese umusore bazaba bamubona, ibiganiro biracyari ahabanza, byose tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Munyemera dusoreze mu ikipe ya Aston Villa iri mu biganiro n'uwo bita Daniel Malen, ikazaha ikipe ya Dortmund miliyoni 18. Ese Dortmund iratanga uyu musore kuri miliyoni 18? Byose nibigiye bivugwa, tuzagenda rwose tubabwira amakuru yacu ataha, muzabimenya neza cyane niba Aston Villa uyu musore Daniel Malen azaba ari kwikinira muri retour ya Premier League. Ni nangara rero nsoreje amakuru ya transfer n'abateguriye naho ubutaha.